Mu karere ka Karongi, umurenge wa Bwishyura, akagari ka Kiniha, mu mudugudu wa Ruganda, habereye impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa fuso, ihitana abantu 4 bahise bapfa, abandi 8 barakomereka. Iyi mpanuka yabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Nzeri 2020, ubwo imodoka ya fuso yari irimo abantu 13 itwawe n'uwitwa Habimana Boniface w'imyaka 26, yaje guta umuhanda uturuka mu mujyi wa Kibuye werekeza Rubengera, nuko ihitana abantu 4 naho 8 bakaba bakomeretse. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura Ayabagabo Faustin yavuze ko iyi modoka yari itwaye ibikoresho bijyanwa hari kubakwa ibyumba by'amashuri. Ati iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 10 z'umugoroba, ubwo imodoka yo mu bwoko bwa fuso yari itwaye ibikoresho bijyanwa hari kubakwa ibyumba by'amashuri, yaturukaga Kibuye mu mujyi yerekeza Rubengera. Yageze munsi y'umurenge mu ikorosi rihari, imodoka inanira uwari uyitwaye, nuko irenga umuhanda ikubita umukingo, igwa igaramye mu nkengero z'umuhanda, igwira abakarani 8 bari bagiye kuyipakurura, bari hejuru y'amabati. Hahise hapfamo 4, hakomereka bikomeye 4, n'abandi 4 barimo imbere bakomeretse byoroheje. Yakomeje yihanganisha imiryango yabuze ababo, ari nako asaba abashoferi kurushaho kuzirikana ko ubuzima bw'abantu buhenze kandi amagara asesekara ntayorwe, bakaringaniza umuvuduko, bakitonda cyane kuko mu muhanda yo mu misozi haba amakorosi agoye cyane. Abapfuye n'abakomeretse bose bahise bajyanwa mu bitaro bya Kibuye, imodoka yaguye hategerejwe uburyo yahava n'ibikoresho yari itwaye. Mu karere ka Karongi haherukaga kuba impanuka ihitana ubuzima bwa benshi muri Nyakanga 2019, ubwo imodoka itwara abagenzi ya sosiyete ya Ugusenga yarengaga umuhanda ikamanuka mu manga y'umusozi. Icyo gihe abantu 11 bagahita bahasiga ubuzima.